tudi v Vatikanu ne gre brez zabave. Prvič v zgodovini so organizirali talent show z naslovom Lepo je priti v nebesa. Poglejmo, kako so se odrezali slovenski predstavniki. Saluto! Tukaj imam rezultate iz žirije. Vaša predstava je bila drek. Hvalili ste nebesa. To niso bila nebesa. Za nebesa je treba najprej umreti. Za nebesa ne rabimo klonov in mask. Tam je dovolj, da pridete, se prijavite, pokažete potrdilo, da ste poravnali vse stroške. Če ne vas vzame hudič. Grazie.